Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseayani Ongo na radio bulan do vata San Francisco mekauti kenda vata mai. Si folamu mai Fayanoi abu oi Hilau namo lagu O alfia now Kusi bobo lanai taraina Jesus Lord nawai maka dia nanawai o abero taina rodoma dani kufitomu oh Lord o kofarigita more lagu au fear now Fuagu kurikia I Calvary nawane taakuri komayamu sinau kuleka taufasi oh Lord adominang mai I feel it
Na radio bulan do vata totoka na tavi seroiando na serva kospeli rto mai langata tikani do na lawa mai na yatu Solomoni totoka na non rto mai veva kamaru taki tukani rto mai dola tukani na non de wasininga ona na kavibenaka ni moni tendendai do na madao da sangani mai veronga din doma tiko da sangani mai ve samati e ova kavibenaka na nomani da usiama tiko ngamai ambiu tukani na itukutuku so wakatelinga kina na tukutuku ni beboli na non rai tukutuku ni beboli na ve kambani so era mai ve toko ni tiko na kena didi wakitiko na non da bata batongo na radio bulan do bata rau kina ni da mai ve samati tukani na ve singa o kenda baki kemani o baka sama takali Stalin na vida na baki saoti nongu sendo kade baki tiko mai viti ke rondo vetal no bata ke nau latihan na ra au ngona randini vale ni Mr. Masime ke latihan na ra ke rondo vetal no kela na onau eta latihan na ra sangai tuku no koe na singa tu no koe nungu lewa kila e ndondonu menda na wakawini wena kataka na visinga e ndandau mbadha kina se ndandau wakila ni bimbi kina na yango so na ngone sa ngutu na yalo ya na yango e sa tuku na mai ni sa oda ko e ndondonu menda na wakawini wena kataka tiko ni ndandau tobi mate mbaleta kako e ando na ngoni sala e tuku na tiko wikenda na kalau menda dengu manda na yango ko sarangana kaya u sama ni nanuma mi usa dengu tu manda na madha sa oti na buku ni tobi mate liu tiko na mbata ki to ene sanango ia ka nda ubaka binaka ni sarau ni nda to mai vise mati talitiko ene kabi binaka ni moni tendendai na ikatine ka rua ni singa ni vulo February Madha binaka tiko kina bunga weekenda na madha ngo sombeka weekenda na nana maki tiko ene katini kawani singa sombeka weekenda e sanga soti ni nana maki it's just another day baka ndo ndakai tu so weekenda ia wakandu ni binaka tiko yani osretika mninda ve semati tiko ene kavini kua nonda programa ene ve kavini moniti me bakana kene bakarau doronga di tiko na nonde wasininga ona kartu we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force so yani sivi toka na va na tini na miniti 7:05 na tini na miniti kero na mai veto ko ni tale tiko ni kena se veto mani tiko ni kena ke Mrs. Titilia na tini na nonde wasininga ona ni tawi kalawa me baka erto veto ko ni tiko kena na JJ's Food Shack no mani toka ni go na vuni da ko sere tiko ni ko baka virve na katiko na no mani da siama tiko mai na ve singa no mani da wasia tale tunga yani vinaka baka levo ke oni senge siama bo tiko mai o kenda baki ke mni ke na nonda bata batango ka ke reke mni moninge wasia toka ngai ni na nonda to bata bata ndo toka na share ndo na like follow us ke round you ninga subscribe tale tunga ke na nito YouTube channel and vevo ke saratiko baka levo Tavi sera katarabang goerto na may baka tavi tukani kena na delaisia and a radio bulan do bata. Di sa sivitong na tolu and a rua sangavul ka rua na miniti limbulo vinaka.
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daw rin kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan di 7 na 3 meniti viti na bay Singatu City, 7 na 5 na 3 meniti na bay Singamoniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan doma to San Francisco by Kauti Kenda Batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana po mga langi mipakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wala badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga nanon ito specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kaya na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dong pula. Sabada viti kumbe na bangkarata-kataka. Iyo, dong pula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talaga nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali mo nga ni sangati ko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli bukim kamen da kilaraw to ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga men daw warong kinabelong new and na radio bulan to bata. Nadama? Na belong new and na radio bulan to bata. Na
program wakarotaki kando vital nota gikina na bei kame bukena non bangra kangraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio mbulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May naman ito ito ni ti, kanay buka singelebu sa buka kabi, may buka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Na radio mbulan do vata samai votongo e rusanga bula kavitu na miniti me vana kaloko kenda waki ke menina senga isema bota litiko mai kenda dua tale no de wasininga ona na kabi benaka ni moni tende ndai ni katini karuani singa ni vulo February to tolo wali tunga na tosoninga ona Valentine's Day na madhango na katini kavani singa vakadava na nomondolo mani sa vakasama takati kumbeka indona ka mona vakarotaka membeleta na nomondolo mani do bula binaka na marama na turanga do sema tiku mai na kawini kua vike mando na marama au dua ngana nungu itala noa na moni madhawa nga senge o tingo ke to thaka songo tiko o tia o tina songo sa thaka mena sa samaki au via tal no tangani ko baleta ni kilani vunga vikenda to na marama to do sau ni kenda to darna no to sau na no to ivini bo to sau ni kenda to o kilani do dandu indu itu Iyo, so vekenda to vakai sulu, to darna sulu binaka, to kilani to vakai sulu binaka, to sauni kenda to vakai binaka, no to uku kena vekata leso, to te uni kenda to kina vakai binaka, baletangan ni kilani dona vosa babalagi vatungo, when you look good, you feel good, or when you feel good, you look good. Vaya, ia, so tale, tikumbek endota ni beka na nandota ni tumbeka na non vakasama, nira vakai sulu tiko ser sauni retiko membeleta na kendra kasa nir na reidi retiko mai na irambeka na watindra sena non rendo lomani sena non retau me vatiko na vakasama ia au ngai vakasama taksar na moni madau nga senge o tiko ndua na nito songo kito sasama ki o timai o tiando sarve kito e rido ko ni lututu endona dona sau lututu endona sau sa torda ki saroko sa taronga saroko na sau ni vengo so lia saroko e endona turanga senga ni viada so lia saroko e endona turanga sange kuta sarna turanga go sange taronga wabo kita litiko ko na nive na sau go o tia rei sarma o tina tuku na sarma ko Wei, o sini kilangor na nungu sau, o sini reda nungu andar me na nungu sau, tu no ko sianga o sini do reda nungu sau, sena dava tale o reda ngana matamu. Sa tala vo ngavi o nungu reda na matamu, Sa ko sarti ngaya Valentine's Day to nana makitiko kina na katini kavani singa, na singa rua mengo dava mbeka sa nomu na numa tiko membeleta na nomu dolomani, sena nomu ikasa, sena nomu itau mbeka, sendu mbeka o sa dava mbeka dindivi tu mbeka kina na dava mbeka sa nomu itu tiko membeleta na Valentine's Day na singa vuke lulungo waka no ni vinaka tiko ani o no itaka se mani dava ngai sa tiko ni nomu itu membeleta na Valentine's Day ni na tiki tali tinga ni nomu itu nomu na sema tiko mai kina radio mbulan do vata sera kataravan gona ve waka mbula tiko ni kina ve waise bushanti ni mbula vinaka na sema tiko mai Naui Island mai savu wakatala kina ve takayawa lambati vinaka na sema tiko mai na kavini kua bula binaka Panawati tuinga ono vou pengana vono ni sema tiko mikina na kavini kua binaka na sema tiko mai bula binaka Teresia Mandingi mbuli wakatala kina ve
Okay la langi back ai. Uni taka ni usada butan donu na damuni. Langi tui biani. Vinaka bakalevu na sema tiku mai. Sibeli mbolan rombulan vinaka mai pedaluma. Wakata nga kina ve D Lady D. Wakanuni vinaka tiku adi ve kimdo. Na city level San Francisco. Totoka tunan raki. Veke to na tomba level San Francisco na kavini kua. Wakata nga kina ve tamai male ni mbula vinaka bola wakanuni vinaka talitunga ni vikomuni senga talani ngule da vitiko ne serka taravango Rosi Mbanuve we ngana vono ni sema tiko me kina Rosi na kavini kua ni taka ni mbula vinaka tiko ni taka talangani rongo vinaka tiko ani na mbioli boliva ni radio mbula do vata sema ni asai buru davo ni sema tiko me kina nduindi tiko na singa nduindi na ngauna nduindi talitunga na vanua da wakabini vinaka ni rauni da mai vese mati tiko na nonde wasini ngona vatongo na vata na radio mbula do vata San Francisco me koti kendo vata tiko mai.
bulan dua vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai wose yani. Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May iba ang giti kan daw velabeti. Romohan ni 7 na tinaminiti viti na may Singatu City. 7 na tinaminiti ena may Singamuniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romohan dundunga and radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. Zenga dina ni kara rawan na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi. Oya ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Ertong garapatalangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dombula. Sabada viti kumbe kana bangkara taka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai rongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin ng nalilay. Vitali matangani sang tiko na pepa.
Oi, Santina. Ayaw saranga. Ia, ena vivo que sarang kile buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo, eh? Ondina saranga. Binangona nga menda do warongo ki na belonga new and na radio bulan vata. Na dama? Na belonga new and na radio bulan vata. Na programo wakarotaki kando vital nota kikina na bei kame bukena non the bangra kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni loto lebu bei kemundo e viti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitan neka kuni lo malenga saat tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palu sami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio kena koslo surua chutney gela ko patana kena pai nambani kay na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili butaka ni ke mukatalo bosing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. And radio mbulando vata na gauna sa votongo e walu na miniti me vana ka loko, to toka tunan raki ve ke tau en tai sena tomba ke San Francisco ngo, ia tuku ni tiku ngara wakarita ka tiku mai nandau nin raki, ni da tona wake la tiku indo tale na wanin raki sua, na kawini buke lulu ngo sana tiku bu tau tali tiku kina na uda buke lulu me adoba ani na mataka ni loto lebu, o tia tau sana ge wake la tali tiku na raki uda tali tiku ngai na moni madhamba labu tiku veke tau in wano lebu ngo Amerika na singa moni ti mai ngo, moni madhawa ni wakadangidangi, na moni ti mai ngo, wakatokai tiku na President's Day, sena singa rando wakana numikina, na presidendi ni vanua livongo Amerika. E na moni ti mai ngo, koia se mani dhawa na nomoni tuba e na moni madhango, me tō na numa tiko ni na tau tiko na uda, na moni madhango, pe ke tonga e na esai California ngo. Wakanuni bina ka tiko, se iwi ngā na vanua ni seama tiko me kina, sore tiko mni ni seama tiko ngā mai, si bina vai na tini na miniti, da na rongo da tiko kina, na iwa sininga na kandowe toko ni tiko kina, na Regional Pacific Islander Task Force, do mai kadhiwa ki tunga yani na witu toko e so, era tondo ngan reba me da do mai wakana numi tiko ni kina, na usutu tiko ngani nonra to Ngarabi na Regional Pacific Islander Task Force, o yana nonda Ngarabi, wakarara mataki tiko, wukei tiko na senga wala ngani o kenda tōna i tō case e na ngoni ni witi tō samai wakai tiko tiko e na panoli wango Amerika goe ra waka tali tunga kino ira mai na we matanitu se na we yanu mai na Wasa Pasifika ka wakatela ngā kino ira na matanitu e so wakai e sia ka anda samai tiko e na panoli wango Amerika so we kenda tō tongo ali tunga mai wangande so e nda tō samai tu ka satu mai rauniu kai samai teki tali tiko na mai te tiko na waka ni kau e na vanua le wango Amerika. Ia, awi tuku e so, era tondo we wakana numi tiko mai kena na Regional Pacific Islander Task Force, do me rongo di tiko yani ni sivi na vai na tini na miniti e na wea kawi ni moniti. Sivi na 5 e na tini na miniti, ke rona mai vei talo noti koe ni kina, ke Mrs. Titilia ni tini, e na nonde ua sininga o na ni dawe ka lawa, ka vei toko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Kala na madha sawa, tino ku tiko bole vale leo sarna kau waka wilika tu, endo na kanga i au ke lani uni, sana ke la tali tu ngā vei talo noti ki sar tali tu ngā waka leo na ngone ka na vi mō koe a dhaka ya, mai viti, na no na mō koe endo na ngone lewa, ia o ke lani o nisana seanga ni verongoa na dawe moku kina ngo na kanga o via kutawaka me kina na i tala noia se na vikaya yado ya baleta ni nanungu waka wili katu na
na bola vika so era baka bola tu ni so ke na visa vosa baka idoritu so enda rida mangona non bola sarli alo kata sara e tau sara so na vosa tau kili se senga ni dondono me tau tali tu voa indu ai ia o tianga indu laka me nuku vaka sama isa enda do me wili katu so na itala no vango so na ituku vango e tunga na kandina ia o kenda tau na tu ali tu ni vango tu ia o tu yani wili tali tunga keno kem do me viti sandanga indo vola tu da toda tu e sona vosa da senga tu nikila na vika e dina e adoi koe au ndo o sando baka mamasu tu mandanga ni kina au senga nikila na yanga beka nuku baka mamasu se senga o nitangani na baka vura baka sama tu goindo na kaundo baka na numero to kina baka liwi vale ninda bola tiko e na i bola mata dina ngani ko kila e senga ni andro vital no tiko ko beka e sobe kenda to e sandu rau kina be kenda to mi to bola tunga e ani ane bola mata dona kaminda na do na numero tiko e ani da baka we kani ke tu era tu na ngone era wili ka tu na di senga ni o kenda to ngana ngasi to be bola tiko ane bola mata era o ira saramandanga na ngone era na wakawili ka tu na vika e wala itu e na wala mata se na Facebook karena wili ka tu e sona vosa e tau tu e na tarunga e na dundunu menda tu na tarung kentuki na ana dava mbeka na usutu ni nonda tu wala tiko e ase na nonda tu wakanga taka tu se tau da tu e sona vosa ka tuki lani iku mandanga wakateki kona senga ni vina kata minandu e tu da me viko na vosa e ai lewa sarana vosa e tau tu ko ngai au nui taka ni rau ni bera ni da tu wala tu dia vinaka mendu beka na kena tombali tu tombali manda se tu livi tal no tal manda isanango ni ber ni tongi bola na vika tu via bola se na vika tu vena no ya tu na numa ni vinaka beka se tu na vivu kiti beka ni tu bola ndo na voz endo ravaka endo vaka toka itiko era do kadibi tiko kino era ndo bola tiko bango maleta ni tu senga ni vere mata tiko sa rau ngana bola tu me vai era na keyboard warriors ya na kena tuku ni sa rongo di tiko e na esa i burubura ngo na se na burubura levu era sa waka toka i tiko i ravau ya ke waka senga tiko ni kila endo waka sa waka mata utaki tiko beka e na nomu ndo bola se na nomu post e na Facebook se na vola mata ndo ngana kau reida vango sa na numa sartu iko do tu mandi kena nungu rai mo bola tu mandi ani mo tuku na tu mandi ani na nungu na numa se nungu rai Yo, ko nga ya sa ni wakatoka i tiko na keyboard warriors ni o ni bola tu yani o ni kila tu ni senga nindo e reidi kiom ni wakamo ni vuni tu ni vuni tu ni nge bola tu senga nindo na senga soti ni vinaka ko nga ya wakadaba ke wakamendu e tu da mai viko na poso ya ndo na nungu waka madala tiko ningo waka samataka do tuko ni vio na lubengu na waka sama ngā vango ke waka e tiko o koe ka tiko ya nro vital no taka tiko ngona vital no na wekenda sona ngona tanto vital no tu na kakasembeka waka sama tanga ngona ke waka e tiko e kia o koe ka nro vital no taka tiko e na tali taka koe na ka nro tal no taka tiko e asisenga ke waka e senga i senga ni ndondonu ke waka i kukila ni na senga ni na waka maru teki koe ni na waka musia na elona ke waka e tiko i kia o koe nronge vital no teki koe tiko then you're not supposed to senga ni ndondonu me ndadavuta na vivo sa vau ya ora ni kai ni waka talitunga ki na nomu bola na Facebook se na nomu post na Facebook for whatever reason ko nga o ni taka ninda na donga ngaro ni tiko ninda na waka sama mandeliu ni bera ninda bola se mo post taka ni balatini ko na numo iko niko sa ando ni tiko iko nga ando no merongo di na nomu rai tambeka na nomu do rai na marama na turanga do se tiko me na kavinikua sa mai vando no na kaloko na radio ambulan do vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai vinaka bakalivu na sema tiko mai na kavinikua gona no do vata ke wakai tu e sona kando via wa se mai do na numa menda na mai vetal no kina na non do vata ninge ve tartaranga mai senga na lenga gona non do vata keve wakambula tiko ani ve mela ia lutu nambiau vinaka bakalivu na sema tiko mai mela ia ni sema tiko beka mai ve na kavinikua wakambula talitungani ve Kenny tausasa ni bula vinaka Kenny bula vinaka Maria Loana Silaitonga vinaka na sema tiko mai vatu kola na kavinikua wakanui ni vinaka tiko ani ve Kimondou wakatanga kina ve Maria Loana
Vei Cheli nua magi. Bula vinaka, sema sartiko mai Apia, mai Samoa, ene kavinikua, waka nuni vinaka tikani vike mundou. Bula vinaka vani, di waka dengu, waka nuni vinaka tali tungani vike muni, senga talani ngula dhav tikina choketani ndelai, wengana vanua ni sema tiko mai kina choketani, vinaka na sema tiko mai ene kavinikua, waka mbula tali tungani, vike mundou ke sara na turanga na maramanda sema tiko ngori mai Fairfield, California, waka nuni vinaka tali tungani vike mundou, bula vinaka dhira motokana, ki mundou ke na Leoni Matupupale, wakanuni vinaka tali tengani, veke mandrau na Matupupale vou, e Rami, ke Luis, sa Tokalau, vinaka wakaleu, wakanuni vinaka tali tengani, veke mandrau e na Kavinikua, mai Fairfield, senga tala ningula tavitiki na o seko na ia Takavesi, malombula, mai Watuanga, wakanuni vinaka tikani veke mandou, wakatelinga kina, ve waise a Bushanti, se masartiko mai Naui Island, mai Savusavu, ndong bula vinaka takai ao Lambati, wakatelinga kina, ve Panawati, wakanuni vinaka tali tengani vike muni ene Kavinikua, bula vinaka anti ane wakanuni vinaka tengani vike mdo na family mai Sacramento, oni taka ni ondo bula vinaka tiko, tekupu vinaka tiko na embaki voongo, tosa vinaka tali tengana dhula ke wakai se vala tiko dhula wakanuni vinaka tali tengani vike mdo ene Kavi vinaka nikua. Ni uluma tuwa ni nongu
If you've been in a car accident, Sandro takiaru Leina nono semikaru Au Yu komole awana Ko Muile daba kelena Gambakin daru sasinita Darun dawe kaurilinga Dali kedena, no muy bola, pangolaba, namamagai lutukira. Kambunggal mani, kosamai milutia. Au, miukomole awana. Ko, muy levaba que Makin daru sasinita Darun dabe taurilinga Bakalolo maninana Bakalolo maninana Bakalolo maninana Bakalolo maninana Bakalolo maninana Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na Kauti Kenta Patamay. Nandi wasiningo na bakarutaki me bakaindo wito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force gondo na isongo-songo ka arton do wenga rabi tiko non rato usu tu tiko ni wenga rabi o yana non da bakararamataki tiko non do bukei na ngole mai yana bimatani tu eso mai na wasa Pasifika kanda mai sasangam bula tiko da mai wakai tiko tiko ana vanua lewongo Amerika yana tambana ni Regional Pacific Islander Task Force ongo wenga rabi tiko weekend to e California. Ando mai kade waki tiko yani kina na wei tukutuku e so ka artongan driver me mai waka sabui tiko yani me rau tiko ni da wukei tiko kina na kawai tō kei kenda na ngole mai viti da tō sa mai wakai tiko tiko ngo na i tukutuku ngau ia me da waka na numi tiko yani wakareita ki tunga yani ni na wakai dhuri tiko en dua na nonda tō ngovi kenda keve sara na ngoni tō kei kanda sa mai wakai tiko tiko ngo waka bimbi tiko be kenda tō e California senga nindo wako e kina na ngoni tō kei mai na Bay State tale so ke waka ndo na tiko
i California e na moni madhao ia na wakarawai ne ka rusanga vulka tolu ni singa ni vula mati. Wakarawai ne ka rusanga vulka tolu ni singa ni vula mati e na wakaidhoriti ko kina indua tale na health fair. Dua tale na Fijian Health Ministry Fair, ke na matai a wakaidhuri na Mbake Saoti a wakaidhuri Petaluma, na Petaluma Recreational Center, a wakaidhuri kena na madhaus e na Mbake Saoti, na kena matai, gosenge kena karua, ka ke tō sa wakanui tiko, bata ke rato na Regional Pacific Islander Task Force, ka wakatil ngā kena, o rato na isongo lotu, ka rato sa mai vivu ke tiko, rato sa mai ndua bata tiko, ka rato sa mai lewena tiko, na Fijian Health Fair Ministry. Na vi songo lotu e so me waka na wakata kirtona kena ni vou na Petaluma Wesleyan Ministry, wakata ngā kena o rato na tolu talitiko na i songo lotu ka rato sa mai ndua wata tiko, e na kena didi waki tiko na Fijian Health Fair Ministry. Wakanuni tiko ni rauni na okatali tu ngā kina na vi songo lotu tali so. E na toki la tiko na i toke ni levu sara tiko na i songo lotu sa mai nduri tiko e na wanua levu ngo Amerika. Ngo endo na ngoni sala e rauni nda tō ngole bata mai kena nda mai ndua bata. Au ke lani bunga na ngona e nda tō ndo wakame ndo wakalati tiko mai na nanda tō we wakandua bata taki na iadha ni nanda tō lotu e. Koe asa wakanuni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force, wakate ngā kena na Health Fair Ministry, ni rawa ni nda dua bata mai na i toke, bala te kawakai ndona kaironi na wakandua bata taki kenda, o ia na nonda mbula, na i tuwa kini nonda mbula. Ni nda sa ngole mai, nda sa mai tiko na vanua libongo, kai waka dirloloma kina ni wunga pe kenda na i toke, nda sa mai tiko ngo e senga ni nda wakaanga taka tiko, lebu sartu na vuna e senga ni nda wakaanga taka tiko kina na veivuke e satu, ka rawa ni nda wuke kina na i toke, senga wale ngani o kenda na i toke, o kenda nda ngole mai na veimata ni tūtali so, kanda sa mai waka i tiko e na vanua lewongo Amerika. Ndo lava tu na vei tambana so na vei vuke so na matangali vei vuke so wakambimbi e na tambana ni mbula me rauni nda vuke kina me nda mai wakatau dhoka taki tiko kina me baleta ni nda na mbula vinaka ke wakami nda mbula vinaka e rauni na ngai tosa vinaka kina na nonda venga ravi e na vei tambana so e nda mai venga ravi tiko kina koia na Health Fair Ministry e na wakaidhuri tiko e na karusanga vulkatolu ni singa na machi ne karusanga vulkatolu ni singa na ngono go be tal no taki tiko me sana wakaidhuri tale na Recreational Center, Petaluma Recreational Center, pono batanga ya wakaidhuri kina na Mbake Saoti, ia e nangai wakandei taki tiko ya ni. Na tiki ni singa sa andei tuk ngau ya na karusanga vulkatolu ni singa, wakarawai na karusanga vulkatolu ni singa ni Vulamati. Na dhabasoti manda na wakaidhuri kina, go era na sureti ni kina, na wakailisi mai na vitambana ni mbula ke desara ka sema tu kina na Regional Pacific Islander Task Force, me wakataka na Fox Home Health, wakata ngā kena rato na Jewish Community Health Center mai Santa Rosa, mai Sonoma, wakata ngā kena na Sonoma Department of Health, na Alameda Department of Health, wakata ngā kena rato na San Francisco Department of Health. Na veitambana ke te sarongo er nangole ni kina na kena wakailisi-lesi, mera laki venga rabi ve kenda tō na ngone ni viti, seanga nindo na kai tō na soma tiko kina. Iana usutu tiko ni Health Ministry Fair, na Health Ministry Fair, ni wasoti au do wakame BCC tiko biau na Health Ministry Fair se na Health Fair Ministry. Ia, na kena usutu tiko ngau iana kena sangai tiko, menda mai buke na ngoni toke, kenda na ngoni viti, da sa mai wakai tiko e na vanua lewongo Amerika, me rau ni da wakainga takaiani na vei kai so e satu, na vei tambana se na vei buke so e tu, e na vei tambana ni mbula ke te sara, e na vanua lewongo Amerika, na Mbake Saoti, ka wambauta erto na tiko talangaiani e na Mbake Ngo, na tambana karto laki venga rawi tiko e na kia na dikevi na ndalinganda, na nomu i rongo, sa tos tiko na Mbake, ngo endo na kai roni na wakavulenga talitunga, na nondo tau senga ni rongo da vinaka na kai, roni wakadha mele indikevi manda na ndalinganda tau,
kena rawan ina laki duan hearing aid sen dhaban beka na tu merto na soli vakasala kina merani na buke na kena vakavinaka takina non di rongo ni satos tiko na baki do talangana kau ke la ni bunga vakarita kamaya na baksawati na kena sangai merto na tiko talangai ani so na dawi dhabumbati ka bakatelanga kena na kena lore na mata kena dikevi na mata na be ka ba andon renre toka na nonda mai dikevi kena ka ketu sasasang sartiko bangu matua ketu bakanui ni rawa ni na ngole talanga ni so na benga rabitiko na kena dikevi na mata kena bati na dalinga bakatela kena rauni laki tauri na nomundra mena dikevi na tumbu nindra na mati ni suka kena be mati tali so bakatelanga kena na hepatitis B ka bakatelanga kena na TB. Going dua talangana usutu ni health ministry fair na vakaidori tiko ene ka rosanga bul katoli singa ni bulomati na kena sangai tiko menda vaka raramata ki tiko membeleta na TB so mbeka resa ngai ngoli tiko mai resa mbera tiko ni tora raona non TB test me vaka ninda kilake di tiko na vi vanua ke sarenda na mai daka kina vaka bimbi tiko na tambana nimbula na mubenga rabi na tambana nimbula ena ngandrebe kina na nomu TB test mona vaka rita kanio sa vaka kai duru tibi ko indona TB test ya koya tona tiko talangai ani na singo ya na karosanga bul katoli singa di bolomati na TB test ke na veka taliso and na buke tiko kina bakatelanga kina na be porakaramo iso na bakaruta kitu merna laki bakamaruta kitu kina ravaka wili tu kina na luvenda ndage lako ani nangase menda laki bakanga taka na be tambana nimbula so karna tiko yani na singo ya menda laki dikevi kina. So mbeka resembera tiko ni ralo reba kabuni wai. Ni sa tiko mbeka Amerika, sa yambaki sese tiko mbeka na nomni tiko boli Amerika. So mbeka ni senge ngole ngamai, se manio ni ngole mai baka ngande, se sa raumai na green card, sembera tiko mbeka ni ondolo reba kabuni wai. Ngoin dona ngona binaka mo ni na ngole ni kina, ni laki me tiko bu sarangai kiaro, ni na tiko bu kina na nomni lilo rei tiko baka buni wai. Dona kai tondo vital nota ki baka lebongo, ni na kena bimbi me tondi kevi tiko baka buni wai, to lilo rei tiko baka buni wai, baka dua se baka rua, na viambaki. Sa senga tiko na ulumbale na ngonongo, baleta ni ambaki ngo sa tiko bu kina na kena rawa ni on laurai baka buni wai na medical sana raw ni on baka le fomu tiko na medical ketu sangata litunga mertona tiko ani na baka lesi ka raw ni rutona bebuke na no mu baka le fomu membalata na medical ka senga kina ni na ngandrebi na insurance nyo le laurai baka buni wai to ke lake de tu so lebu na isau ni laurai baka buni wai na mulaka ni balimbula so lebu dina ina bono lebu go Amerika ya sa vero raw talitunga ni to kila na bono go Amerika na bakatangende ni kilaka na nondale laurai baka buni wai sambau toka sartok ngai na dona kene bakatangende karasa sanga mai na be mai na be se buru tali so mer mai bakang tak mer mai laurai ra mai ndike bikina ya oke to sa tiko rango tu na buni wai me tu le laurai kina na tambana ni bula satu bakarau kento tunga tu sombe ka bikin tu senga tiko ni tu sekila na bono mi tu te ka bukina ko ya besuri tiko kina dona ngoni sala binaka ngo around dole te ko bukina na nomo lilo rei te ko bakabuni wai ndikebe bakabuni wai ke baka sember sarangani o lure bakabuni wai se salu rei tiko mbeka sona ka sengan reba tale so mbeka na ka inda loma taru taka tiko ningole ani ni laki baka ngataka na bibuke sen kena ngarabi tiko nda laki ndikebe tiko na maina bakalisis mai birna bakalisis mai na vitambana nimbule so karena tiko yani na singo yana ka rosanga bul katol ni singa ni bulomati bakaruai ni ka rosanga bul katol ni singa ni bulomati na bakaidur tiko Petaluma ya nage bakandita kiani na address ni vanua na bakaidur tiko kina kana numi ni Petaluma ni na rau bikimundo na Sirosombo mai bikimundo na tiko mai Sacramento bikimundo mai Sonoma bikimundo talangai na San Francisco rau talangai ni ndongo leni kina bikimundo na tiko ngori mai na South Bay rau talangai ni ndongo leni kina senga di bakui kina
en duana counties, en duana state, ni ngoleani, dalaki sota en wakaroa ni karusanga bulu katoli singa ni volo machi, en health fair, sena health ministry fair, Fijian Health Ministry Fair, ka veto koni biuta batatiko na Regional Pacific Islander Task Force, ke na Radio Bulandu Bata, ke na lima na songo-songolotu kartu sa milewena tiko na Health Ministry Fair. Dola tali tiko nga, ke mani na vi songo-songolotu tali so, o ni na vi mai veto koni tiko, en ken didi waki tiko na nondatu Health Ministry, ninge vei tartar mai senga ni ndua e waku e kina. Sibatanga na vai na rua sangabulu na miniti na Radio Bulandu Bata San Francisco, me kauti kanda wata tiko mai. Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mulandonga to San Francisco, the Kauti Kenta Patamai. Dawo kalawa kay Mrs. Titilia Naitini, darungo di kinanabi ulutanga bimbi, kanda unrende na kanabi talonotaki se usay na matanalevu, ulutanga di tosa kiliw, may buong giti kandaw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City, 7 na tinaminiti na bay Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini, Romodan Dundunga, and Radio Bulanduma to San Francisco, may Kauti Kanda Batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ai, dong pula. Sabada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangay raw-rongo ni sangay adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin ng nanalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikli bukim kamen da kilaraw to ke sona kame. Paleta na daka-daka retungo Iyo, di na saranga. Binangon nga men da daw warong kinabilongan new and na Radio Bulandu Bata. Nadama? Na Wailong New and na Radio Bulandu Bata. Na programa wakarotaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena no the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni loto lebu bay kemundo ebiti and Radio Bulandu Bata San Francisco me kauti kenda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na pani manray pai kaya na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritir to sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulandu Bata San Francisco sa sibitang ganavay na rusa nga vulu kavana miniti and ay kabi binaka ni boniti and then dahil ni karusa na ikatini karua ni singa ni vulu February ni vulu binaka. Wakametao may naituva-tuva Tola tengalu-ngalu Poliena bosota Mekutangi o deitale Mena rongoda Na poso malua Nengau na eravata Weiko ongori Sayusukuni no musala Mebakani sama tuan
Nabitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya nongu Nekemu wito toka Imegangi kede kodangata ovaluta Imegangi kede kodangata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli soli Kobukaya sangu Naruma rauboli Iundolo mani Kakeden daru rawata Melutiku nga kota manga Dedere sara Seleke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya nongu Nekemu wito toka Nivedangi kede kodangata ovaluta Nivedangi kede kodangata ovaluta Bembe koula Bembe koula Seleke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya nongu Nekemu wito toka Imedangi kede kodangata ovaluta Imedangi kede kodangata ovaluta Nivedangi kede kodangata ovaluta Bembe koula Bembe koula Ana radio mbulando vata na italanoa ni mbembe koula ya Valentine's Day ana singavuke lulongo thava mbeka na ndo mbeka na nomu mbembe koula Waka ni vinaka tiko yani na kavi vinaka ni moni tendendai ni katini karua ni singa ni bulan Februari au ni takan ni bulan vinaka tiko Happy Monday talngani viki mundon di mai ko mai suba waka ni vinaka tiko yani na vivondo eso ni sema tiko mai kina ana kavi vinaka ni kua ke wakao ni singa sema vo tiko mai au kinda waki kamuni ke rau ninge indo tok ngani na share ndo na like follow us ke rau talngani ninge subscribe tok yani na nito YouTube channel ndo makasara na vi porokaramu ke de sara ndo rongo ditiko ena nondo toi wasiningono ena ve kavi endo beautiko ani na YouTube channel raro talangani uninge lisaraba enda YouTube channel ke wakao ni berata se ngambeka na ni osos tiko mbeka ena ngauna ni vese mati ena ve kavi mai na tolo ke na vitu na kaloko se ngana lenga baleta ni sabakararo ta kisarto ngavi kimuni ke wakao ni subscribe kina nito YouTube channel ya na radio mbulando vata YouTube En rauni o ningeli saraba tukina na vi porokaramu ke de sara na vi talanoa so esa beauty ko yani en ndui channel ka rauni o ningeli saraba kina na vi porokaramu ndui ndo tiko en nondo toi wasiningo na vata en na vi kavi ni monitike na vakarambuka ya na vida na madhango na vi se matitik nga senda na mai se matiko yani vango en kavi ni moniti buke lulu ke na vakarambuka me dhaba na ngauna na geto dhoko kina sara ni indana ge vi se matitiko en vi kavi ni moniti ke na vakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko en na nito ngauna i California au tukone tiko ni ngona nito ngauna i California me vakani ndui tiko na ngauna na vano liu mandanga ngo Amerika ndui tiko kina na ngauna so na vanua ke to vi sivi tiko kina na tolu na yaua so na vanua ke to vi sivi tiko kina na rua na yaua so
duana aua ke towe sivitiko kina yana waka i tamera ni vanuango Amerika. Waka nui ni venaka tiko yani ana vivono e so ni seama tiko mai kina 7:05 na tini na miniti ke rona mai vetal no tiko yani ana nonde wa sininga ona ni dhawi kalawa ke Mrs. Titilia na tini me waka e veitoko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Na sere katarawango ona viva kambula tiko yani kina ve ke mundo mai na Viria West mai Vatuanga. Isa, dombula vinaka. Waka nui ni vinaka tiko yani ve ke mundo na kavi vinaka ni kua wakatelanga kina ve mareta kalundau ni mbula vinaka marama nei tā. Waka nui ni vinaka tiko yani ve ke munrao na turanga na marama ve otini mai na Walnut Creek. Wakatelanga kina ve milika na mbou, dombula vinaka milika. Waka nui ni vinaka tiko yani ve ke mundo mai na Dyer Street, Le Maki Street, Wailea Street mai Vatuanga o nui taka ni ondo mbula vinaka tiko. Senga talani ngole dhavi tiki na kimdo e na Viria Road, na Nuku Street. Waka nui ni vinaka tiko yani ve ke mundo e na kavini kua. Mbula vinaka Matt Kameli. Waka nui ni vinaka tiko yani mai Voa mai Lambasa. Wakatelanga kina ve Auntie Ane. Waka nui ni vinaka talitunga yani na vuku ni Vengaravi mai Sacramento e na kavini kua. Senga talani ngole dhavi tiki na Melaya Lutu na Mbiao ni mbula vinaka. Kenny tui sasa, tau sasa, ni mbula Kenny. Waka nui ni vinaka talitunga yani ve Maria Loana. Vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Wakatelanga kina ve Ndreu. Waka nui ni vinaka tiko yani ve Kimundo mai Ronald Park. O nui taka ni ondo mbula vinaka tiko. Na marama na turanga nei tā. Wakatelanga kina ve Tehila tiko. Waka nui ni vinaka tiko yani ve Kimundo e na rarane wanga waka mai Serne. Waka nui ni vinaka talitunga yani ni tosa vinaka tiko e na Qantas Airlines mai Sanangori. O nui taka ni Totoka Tunan Raki. Tosa vinaka talitunga na Vengaravi. Ane kavini kua, senga ni ondo ngule dhavi tiki no kimdo ke desar na Vengaravi tiko ngori mai Wagga Wagga, New South Wales. Waka nui ni vinaka talitunga yani. En vetambana ke desaro ni Vengaravi tiki no ngori mai Australia. Ni mbula vinaka. Wakawina mina kakina bubale
bosi Ilabu ni ozi labo bosi bosi Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Pura-Pura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romoda ni 7 na tinaminiti viti na may Singatu City, 7 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulanduma to San Francisco may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti mebakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga malangi mebakana steak bakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pai kaya na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, dombula. Sabada viti kumbeka na bangkarataka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit eh. Isa vinaka. Ena sang talanga nila ngo nom do na nalilay. Vitali matanga ni sangati ko na pepa. Oh, isa tina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarmikli bukim kamenda kilaraw to keso na kame. Paleta na daka retungo eh. Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan to bata. Nadama? Na belongan new and na radio bulan to bata. Na programo wakarutaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena non the bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni wakarumbuka ni 7 na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bay kemundo ebiti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Tugu na bukati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. May adabo ni gilay taura na hepatitis B test na mataw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tago makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kami biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Witar tarmay kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endo na kainda wibu ke kabaka mamanta takatu na bengarabi. O ya kitu na kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda
Dren na tutu beto seaki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara, witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka soburian ni nanomu yaya. Maina nondro to stoa kina nomu mate ni katumba. Na radio mbulan do vata na ngona sa votongo etini katolu na miniti me 5 na kaloko and 7:05 na tini na miniti kero na may beto manito kanikina ke Mrs. Titilia na itini and no de wasini ngona ni dhawi kalawa meba kai beto konitiko kina na JJ's Food Shack and na noa Vikimuni na senga tiko ni kila na noa wakaidurikina na sota lewu ni Super Bowl na American Football Super Bowl wakaiduri na noa ke mami lewu ke mami sarsara ke mami sa mai wakatambu idhengu tuyani wakambimbive keto na tiko ya sanango na taiki merikongo 49ers na timi ni San Francisco na 49ers arto sota wata ke na timi ni Kansas City Chiefs arto sota na noa ka ngaya sawa ngaya ngai vatalea ya na kai lasa kino kito na sarasara tiko na noa senga ninduvi kito sa sarava tiko nangito bakame kito sange tomboka tiko mai baka malua na lawa ningito senga ni baka ninda sarava na rakavi nda sakilavi na kakeditu ya kongo kito na sarasara tu na noa kito gai mai tiko bu baka muria tiko na ngitongo na American football senga so tini kito sekilavi naka kito sange sangatonga me kito bakilgila oi sakavidango vato kaya na nito vakamurretiko na ngito na noa ia au sandu sarava savita na mbaki na nogondo sarava toka mai waka ondo makutunga na sarava baleta ni ondo talita na itukutuku ni beboli na tukutuku ni beboli waka samataka o irakede na kambani erando mbiuta na nonra itukutuku ni beboli mendo wakatangitaki se mendo wakareta ki ani ngona ni Super Bowl rota tiko na wakasamtango tolu sanga bulunga na sekondi endona commercials endona itukutuku ni beboli tolu sanga bulunga na sekondi tolu na milioni na $1 na keni sau nindona tolu sanga bulunga na sekondi oya wakasamataka ya ngai nangito waka wasitiko bakavai na balawu ningito endo daka kina na Super Bowl ngendo mai bakambalawu tagatonga nga nira mai bakarita gitu na itukutuku ni beboli o tia sanga itu tali na be bakamaru taki endo bakaidori tu irara teko bu mai na be mamani tolu nangito ngeli otito kasa sautina vitu wakasamantaka mande ana balawu ningito ni Super Bowl endo bakaidori tu ia o manina numa mi wase tu mantangani so na ka membeleta na Super Bowl ke na orona timi karo mai sota tiko na noa na rosota na noa na Kansas City Chiefs ya ngongo sa wakatoka tiko na Kansas City Chiefs me sa dynasty ongai mai wakamuria tale toka ani na nanggitongo na Super Bowl mani nanu mami urida manta ngona tawe atiko bukina na sota lewungo na Super Bowl non sota na timi na nanggito na American football ang girito tiko niya si tiko bumay matay ningaw na wakaidurikina na Super Bowl ya na Vulo Chanwir katinikalimu ni singa ni Vulo Chanwir na baki tinikadiwa ono sanga bulu kavitu 1967 ya na matay ningaw na wakaidurikina na Super Bowl ya rosota kina na timi ni Green Bay Packers kay na timi ni Kansas City Chiefs na time ka mainganga na noa matay talaga ni dovero na matay ni time karo may sota na matay saranga ningo na wakaiduri kina na Super Bowl ya na Kansas City Chiefs yarto may nruka kina na wana time ni Green Bay Packers ro na time rua sota na matay ni sota ni Super Bowl na tinikadiwa ono sanga bulu kavitu ya
Vekem ni na sarava tiko na no ke la ni na dua vate talenga ke au e na tiki nongona ke na totoka ni da vaka sarava tu yani e sa vaka i tā mer na vanua ni Sarangito e vaka i dhuri tiki na Super Bowl e na noa na stadium. Ian dere da saramandea ni na stadium ngo mai ngo sa tiko mai Vegas na ngito a vaka i dhuri tiko mai Vegas nongongone leo a lako vaka dhaka na lako vaka dhaka i Vegas tuko no koe ma ando na endo mandanga na rumo ngo endo na hotel tu sasanga tiko me merto vaksanga endo no hotel na dona daka living garavi tiko no koia me mathawan duango tono ko endo na room e $500 ngai tono ko and it's not even kila vakato ngaira na motel nga vaya e $500 na keni sound duana mbongi ya ndo watu ya na Super Bowl na nonra sasanga yani na Super Bowl ke na bisinisi na irke na vaka bisinisi ya na vanu e vaka idurki na Super Bowl sarani ko daka tangai kia na levu ni lavo era rawata na duana na sanga ni moni mathao ngango na rani voto kai rona mathao me vaka idur nangito sarna tekabu lako tika ni ira na lei sarava nangito ngo Koia, wakaidhuri na stadium na Allegiant Stadium mai Vegas, ang dola na $2 sangabulu, ang dola nga na $2 sangabulu. Wakasama takamanda, e vida ke na leoni vanua era sar tu na noa. Yo ninda sarava tiko mandangani na TV, ondo kai sonangona da evaka me vinakada na nonda sar tiko yani vango menta sarava tiko yani na TV beleta ni leu na kai rasenga ni reida o ira na tiko na vanu ni Sarangito enda mai reida tiko yani o kianda beleta na vanu lakova tiko na itamba tiko mai o ira na do vitamba ia koia na stadium o yanga indola na $2 sangabulu na levu ni tamata e rau ni ndambe e na stadium o ya wakasama takamanda goe ono sangabulu ka 5 na undolu na leoni vanua 65,000 na capacity ni stadium ka wakaidhurkina na Super Bowl na noa ya na wili ni leoni vanua era Sarangito na noa era lako ya ni rele Sarangito i rara era ute tiko wakadada ni ono sangabulu kan 2.2 na undolu 61,000 waka samatake a takatangania ono sangavulu kan 2 na undolu na leoni vanua era lako yani mera le sarava na Super Bowl na noa waka rongo talitinga na sota na noa se na Super Bowl na noa baleta na nonru soto yani okela ya senga soti sengi matai mbeka ni waka ndondonu te kio mai kem dona do waka muria waka bole kana gitongo matai me sarle oti nangito e rau se taitu nga rona ruongo rotai sa otia sangai toso tale na ngona ningito ka sangai lei rosanga bulka 5 kina na ken retokai na Kansas City Chiefs ya matai tale nga waka ronga talitunga na timi na Kansas City Chiefs ni ganga e baki saoti na Super Bowl ganga tale ne baki ngo ka matai tale nga ni timi dobe ro na matai ni timi roa sota ni Super Bowl ni tinika diwa ono sangabulu ka vitu ya vida mbeka na iduruduru. Buntu taronga mandaya si oloma tartartaka vida na iduruduru ni Sarangito na Super Bowl. Au sange me baka rede tiko ngo koe saulele indundua ngo mai na kamanda nga ubaka wili katoka na singili uniku koe saulele indundua e walu na undolu vananrau. Koe saulevu undundua e tiko mai na rua sangabulu ka rua na undolu diwa nanrau ka vitu nandola. Rosanga ka rua undolu, deo nanrau ka vitu $1, koe a saulevu ndundua, koe saulele ndundua e walu na undolu vananrau. E ana tikite ni Super Bowl ka wakaidhuria na noa, wakadada e ratukuna ni rauta ni undua nanrau rosanga wulu na milioni na leoni vanua era sarava na Super Bowl. Koe ani ko wakasamataka ni ndua na tukutuku ni beiboli, tolunga na sekondi, kela ni da sarava ngani vango o tinga sauti tale, tolunga na each time, kona tolu na sekondia e tolu na milioni ng $, at least. Tolu na milioni ng $, na ilabo e rasoma o irna vikamba niongo,
me rao ni wakaritaki na non-ri tukutuku ni beboli e na gito lewongo na Super Bowl. So ngana ka, e ndondon menda na, ona numa ni vinaka menda na kilatu, ninda sami tiko e na vono lewongo Amerika, na Super Bowl e rando nana makikina au wakasama takito vital no takatiko e na noa. Ni ndona kana lala ni ngoni sala, au ge wakasama taka na vida na mbaki saoti, au asendon reva tu na Uber, na Lyft, reva tiko na singa na Super Bowl, na singa ni Super Bowl, leva ka menda dava tu anda, dan reva tu e lala sartunga na ngoni sala na City Level San Francisco, e lala sartunga tamata ke der sarava tiko na Super Bowl. E so ngana ka me nda kila tiko me baleta na gito levo ngo na Super Bowl na American football, na kena finala ka mai wakaiduria na noa na Super Bowl, nganga kina na Kansas City Chiefs na kai rosang vulka 5 ka rosang vulka 2 na kenrto kai na timi ni San Francisco se orto na 49ers se sambo mosindina ninda sarava tiko yani enda vakila na mo sirto vakila na ngito tiko kirto na value takitiko na timi ni 49ers. Sa votunga itolo na miniti me 5 na kaloko na 7 na tini na miniti da san se masartiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini na non de wasining ona vakatokai tiko na dawe kalawa. Tomani tiko nanda wakarongo sere, ane kawi vinaka ni kua na sere katarawango, au na via wakambula tiko ni kina vi kimdo ke de sara na sema tiko mai. Ane kawi ni kua vinaka wakalewa na sema tiko mai, ane duindi vanua ni sema tiko me kina wakambula tiko yani ve api meleki ndrau, vinaka wakalewa na sema tiko mai, ane kawi ni kua ni sema tiko mbeka mai ve api meleki, wakatelinga kina ve adheni, ngata urua ni mbula vinaka adheni vakanuni vinaka tiko yani na vanua ni sema tiko me kina ngori vakambula tali tingani ve Karlaini mulia dheva ni mbula vinaka naita senga tala ni ngule dhavi tikino nei valu tui papalangi mbula vinaka nei valu vakanuni vinaka tiko yani ve kimdo na sema sar tiko mai na roi isa asa ndombula vinaka vakanuni vinaka ni totoka tuan raki ve kimdo mai asa vakambula tali tinga ve no riko fuakilau vinaka vakalevu na sema tiko mai na Street, mai waiwo. Esa, wakanuni vinaka tiko yani vikimdo. Sangatala ni ngola dhavi tikina o te hila tiko, ke kimdo ke de sara na venga ravi tingoria na Qantas, mai na rara ni wanga vuka mai serne, wakanuni vinaka tiko yani vikimdo, wakatala kina ve Dean Dreu, ndombula vinaka na marama na turanga na ita mai Ronald Park, wakambula tali tengani vikimdra na veotini, nrosema tiko ngori mai Walnut Creek, nrombula vinaka mareta kalundau, ke toranga tau, wakanuni vinaka tiko yani vikimdrau, wakatala kina ve ndimai ko mai suba, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tali tengani na vuku ni venga ravi, na veva no e so ni venga ravi tiko kina, na kavi ni kua, serengo me na nomni keve tiko, wakambula tali tenga, se o ni vaka ulori tiko, tolingo ni saladava, o ni vaka ulori tiko kina na kavi ni kua, nimbula vinaka.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani.
Totoka non rato mai wakaiatia te tuku ni a weekenda o se kobe bandei ke rato na senin daun serenaders. Ana kawi vinaka ni moni tendendai ne ka tini ka rua ni singa ni vulo February. Wakanui ni vinaka tuku ani. Ana be wanoi so, wanon duindui, ngaonan duindui, singa duindui. O ni sema tiku mai kina, ana kawi vinaka ni kua. Vinaka wakalevu na sema tiku mai. Ana dona nguna leka ngo sana toma ni kenta tiku mai kina Mrs. Titilia na itini. Ana nondi wasini ngauna ni... Dhawe ka lawa, ka usareti ke manimo ni sema tinga mai, artobe toko ni tiko kena na JJ's Food Shack. Ia ninde se wara ki koe tiko, dena benaka menda rongo da saramandeani, na nande wa sininga ona ni rongo me val ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo, and a radio mbulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Dua ngana i tukutuku i adhara tiko mai, ana e kawe vinaka ni moni tendendai. Vesure te raramba tiko ngai ani, ana wuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day. Mbula Bay Easter Sports Day. Vi kimdo na vi timi ni netball, na volleyball, o wambota, sen na votiko na sen dola tiko ngo, arto se... E rau nindo se la koe anindo ke wakandu bia wakaitavi na sota ni Mbula Bay Easter Sports Day na vei timi ni netball ke na volleyball do vei tartareani ke rau na rua o Nemani Tawa ke lani eta Puniwai na taliponi 52 rua ono 5 diwa vitu vaono o ana 52 rua ono 5 diwa vitu vaono ve Nemani Tawa ke lani eta Puniwai. Rona rua ka rau ni uni vei tartareani ke rau na vuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day wakai dhortiko na wakarawai ne ka tolu sangavuli singa ni Vula Machi. Wakarawai ne ka tolu sangavuli singa ni Vula Machi na wakai dhortiko na Jerry Reba Ash Park tolu ono 5 Ash Street Newark. Tolu ono 5 Ash Street Newark. Sambiu tali tungani na tikindua na nonda to wata na radio mbulando wata. Moni na gere de kina namba ni telefoni ke wakai senga ni matata vinaka na nongu dabuta tiko ani ngo. Na i dhuru bekem dona timi ni netball ke na volleyball dona via wakai tavi kina dhuru ya ronan rau $5 dona timi. Ia na koe nganga, wakarata ki tiko nei lavo nganga e rua na $1 na i dhobi wana matai ni na timi ka na tore tiko na matai ni dhobi rua na $1 na netball wakatalanga kina na volleyball runners up e rau nei andua na $1. Oli take talitunga kina na kakana ke na vekai so na programa so e wakarota ki to member leti rana ngone member leti kenta to wakamata wale. E na i dhuru bekem do na via wakaitavi na timi ni netball ke na volleyball ronan rau $5 ninge ve tartareani ke Peter Isaac e na namba ni taliboni vaseva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. E ana vaseva walu ono tolu vitu tolu rua walu va rau ni uninge zel talingayani e na namba ni taliboni o yawe Peter Isaac. E ana i tukutuku ngabe i suriti raramba tiko yani na vuku ni sota ni Mbula Bay Easter Sports Day dona singa vinaka sana via kata toki na nraki dongale mai da mai sota wakaleo levu do ngana kena da wiru wa woki tu e wala tu sa ndutu na toso ya sa tala voto ya. Iana vi songo da mangando lewe na tiko sena se vura dawa tiko kena na namdo i songo rauni ando wako tamai na i tukutuku ni namdo sasanga sena i tuba sa tiko rawa mai kadhiwa ki ani na nonda tu watawatongo na radio mbulando wata. Senga tuku ni somi na kena mai kadhiwa ki tuku ani ni wako tanga mai we tartar mai we au una wuninda kua se rauni umbita talanga mai we tale mata kimbau se unimbita nga mai na messenger na radio mbulando wata na messenger na i tuku dhabanga ani na vinakata mena mai kadhiwa ki wali tuku ani na nonde wasininga una ni rongo mai wali ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo, and a radio mbulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Mai sivitanga na 5 na tini ka 2 miniti da se wara ki Mrs. Naitini tiko e na buku ni nonda programo ni Dhawi Kalawa e ne kabi mina ka ni moni tendendai me wakai vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack te indua mandana i tavi sere
kauna via wakambula tiko ani kina vi kemundo na seama tiko mai ane kavi vinaka ni moni tendendai na serangome na nomundo kere tiko bula vinaka marama naita karlai ni mulia deva wakatala kina vi api mele kinrau vinaka na seama tiko mai ane kavi ni kua a theni ngaturua ngataurua di wasotiau a theni ngataurua ni bula vinaka wakatala kina vi naivalu tui papalangi vinaka na seama tiko mai na roi moala mai lau ane kavi ni kua wakatala kina vi noriko fua ki lau. Vinaka wakalewu na sema tiko mai na street. Mai waivo, mai rewa, wakambula talitingani vekemundo, te hila tiko. Vinaka na sema tiko mai na Qantas, mai na rara ni wangabuka mai Serne. Wakambula talitingani vekemundo na sema tiko ngori mai Ronald Park. Bula vinaka di dreu ke kemundo ke sara na family ndo sema tiko mai kina. Wakanui ni vinaka tiko yani. Ane kavi vinaka ni moni tendendai. Kono bia wakambula talitinga. Vekemundo ke sara na vengaravi tiko. Ane vevono ni vengaravi so. Tambana tabangao ni vengaravi tiko kina. Dena vinaka me tools down manda ndo manda na kena da wiri se dava.
Angambeto kau bakasarawana mamani koro bakatu mamani bandua ya thaisa wana moniro ngota bau bakairo bau bakandanga bau bakairo moniro ngota. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata, San Francisco. Ada radio bulan 2 Vata San Francisco sampai Bemamandono na 5 dapat kabinbinakan ni Raunin damay bese mati talitiko ke Mrs. Titilia Naitini and anonde wasiningaw na ni Dawi Kalaw na kabinikua may bakay vito ko nitiko kinana JJ's Food Shack. Din bulan binaka Mrs. Naitini sa antinde sar nangauna sa ating ko ipita na mada unturong ke maybe right talitiko Pulih na kauna iyo, sali mo nga nosos ni takataka Liu na osos ang gilago batal ito nga kin na rakin na batang-batanin raki sibian na batang-bata. Iya. Damay bakilatal ito nga kin na nambada uawa seti ko yan na gaiti ko na nunggu purakarama na kami ni kuwa o baka samatakan na ni rondo betalano ke nau eta latiana rana randini vale ni Mrs. Mr. Masimeke latiana rai. Gaya duto ko no kwa. Nung leo kwenta ninda santo tip matibango menda sa baka binibinaka menda baka binibinaka taka na kalo de baka tara ko menda tobi mate meron ni dengu na ngonda. Iya, nanti na you need to rest Meron din daw baka ding weekend kaya baka senga ndana lako tunga toso tunga. Vinaka ba lebu o maraw baka lebu baka binibinaka talinga non dorme bito manitalin na kabinikua. Duru kilani na Valentine's Day na madhaongo singa vakar singa bukilulu ni bosotia bukilulu na Valentine's Day kiro nanuma me kiro sana vital no mandani eno buku ni Valentine's Day Mrs. Naitini o taromanda dama dendo la kuma no mani vakasama ni santo roroma na Valentine's Day se do vital no taki na Valentine's Day. Iya una tandala ko may reida na Valentine's Day ke kan first matenga ni kind do ya may Valentine's Day okay this is to do with chocolates
and red roses, eh? Yeah, that's the first thing that comes into my mind, eh? Santa kay bakareda to mo malo. Okay, Valentine's Day has a wider meaning, eh? Bakanta na bakasam takwa binaka, balik Valentine's Day, siya na and the one no makin na Valentine's Day. Ona mona bi wasi man da may kyan, bernin dor na gay toman dor vital no malata na singang go, eh? Katin kawani singa ni wolo February. That falls on a Wednesday. Iya, okay lulugo eh. Yeah. Vina ko o mani bakarita sarto ko sanga mo bakawilika eh. O sando okay lá ni biam bakinga ondo waseti ko yani te ko manda bakadava na singongo na Valentine's Day eh. Ya go somebody wili katali tokongo ni te ko mai na aronika na sanga vulu na mbaki sauti eh. Sanga vulu na mbaki sauti ndua na turanga o Saint Valentine eh. Saint Valentine ge tuko ni tiko ronio ni ge bakantondon tiki o mai ke bakaudala yung go mandana ka bakadada o turara mai o bakatumika mai na nongo bakawili katoka na keni tuku eh. Ni o koe Saint Valentine ngai ndua na bakana mbete turanga mbete andole baka na ngona ya wakatambui ki na nanonra mera wakama o ira na tiko i wani bebesu eh. O koe sangendo lako tiko koe le wakama o takira tiko eh. Me dhakaba li dhakaba vuni tiko koe mbaleta nia lewai na ngona ya senga ni rawa ni rawakamau eh. Ke wakaira sa dhuri tiko wani bebesu. Se irna sotia tambu ni rawakamau irna sotia na ngono ya ana no na lewa na Roman Emperor Claudius eh na ngono ya o Saint Valentine o ko sangendo da kaba buni tonga ko na me lako le wakamau tekira na sotia sangai tombo ko ya sangai tombo sangai mani le durungo ni bali bebesu yang ge wakamate ngona e wakamate o koya e na kitin kawani singa ni vulo February. E tukuni ni nangona e samberkina ni mate sakila ko ni sana varu li wakamate ko sangai bolo mai o koya wana nona ndolo mani. Bola ngona mo koe wana ndombeka nangona ya ndu tiko na nona ndondo mo lombeka sangi bola ngona mo koe na noni bola ni semberni le wakamatei ngai saini tako koe na noni bola yo Valentine's eh. Yo Valentine iyo. So wakamatei koe na katini kawani singa ni bulo February. Ia. Lako tiko na nongu wili o mani getorarau ni endua nandau bola serikali eh. Do bola serikali sangai me bola tiko koia sangai ko ngana itala no watanga o ya gai bukido koia me dhakabo koia me kani vento moni me ngai sala wata ke na beleta ni tuku ni na katin kawani singa ni bulo February talanga ya na matai ni singa ni bula i tumbu eh. Sena spring mai Ingilandi. Bula i tumbu right spring eh. Na spring eh. Mai Ingilandi na katini kawani singa ni bulo February me matai tiko ni singa. So ina kai o turarau ngana nungu wilika wakadada sara ni o koea kona ndau bola serikali ngoba take wili talanga kino William Shakespeare sanga wakamero na nonronge me mbiuta bate ako sandangai mai kilatu kinongo na Valentine's Day eh me wakame lako mai na singo ya me singa ni na singa me wakatamba kindua na nomu ndolo mani koia wakadada sara na tuku turarau si waka tumika rau tiku mai me baleta na singongo na Valentine's Day eh ia leu tali toka na keni tuku e wale tonga uwe wili ngani wakadada so little historical information is known about the Mitra named Saint Valentine. That in as a Mitra, 1969, the Roman Catholic Church removed the feast day from its calendar, though Saint Valentine is still recognized as a saint. Eh? Ya na itala noa ni na singa sen kaya yado ka ndasa mai kilatu kina sen tando mai baka na numati kinongo na Valentine's Day eh. Iyo. Ya saranga wakadada Mrs. Neitini na kau bautora rao toka mai na ibola tuku ni Valentine's Day.
Binaka uno nung elevo na tukutuku da ronga da so isang di binaka Iyo. sanga di celebrate na Valentine's Day yo na kay ridang gori na nung wasya mengori na ode o Saint Valentine ode o koya kinakando da kava koya may tibuano ang mamatio ko na tigilisin ko na katin kawani February bebo ke weekend na menta redo yung nang andon nang rongo da kinasona kini talon no so na ibolo tugtug balat na Valentine's Day baka usa sanga di biya ausanga di biya celebrate ta kay Korno itu kono may gorni sio de mando Saint Valentine's pa ti ko may kina na balang ko na kwa be my Valentine na dorite mango do den do le do Santa Valentine Be my Valentine. na vi kada kava non rotiko i ravinto monitiko i ratu ba besu era tu tampani lawa sanga yo kwa ndalo ti rakato me para rota ko kaya ambato no tu ba bete in a Roman Catholic. Yo una vea una no the weekend as Christians. This is how I celebrate Valentine's Day. Nia under like okay, I no numero no numero watingo bakatan laki norto na lubengo na makumbungwe. Da dorit tal nga na makumbunda yo ramdan na makumbung dorit bang sardo ko candy mai. When it's Valentine's Day. Happy Valentine's Day now ko candy mai sar ko tamay dono mo rosie. Dono kawanda reina. And it is the pengotu kono dona itobo binaka nirstate bubulida nangone you know to appreciate someone appreciate the kerono parents appreciate taka indua elomana verona no grandparents ko talita kina no celebrate na Valentine's Day so I keep it within the family and as friends too na singatamu madanga Singapore sa tingo dono marama wang karawai mo siya madawalela wang karabi ko na about 2 or 3 years ago what ya sa girte moluben na kating moluben molus tele molen karabi ko ya na marama wa takatabi ko ulivin o sa git kunti ko be luben na usa sinro le livin o sa git kuno o sa nalam tangan o nagaliri ko so nanno nga nanno le ri ko o sa class ko okay it's Valentine's week Lako ngai Safeway, vole me que andona butu se bika omrekti kino sona roses, son red flowers, au le revi koan. Dona kana nona marau. Maramangwa sabi, Deus na bulka ono tipu ngono na mbaki. Marota ko koan no gulak mandangan le revi koan, yo ko te tiko na no kusini ko wat ole kono revi koan Happy Valentine's Day. Ya windu ay samatu ay sangaste. How we appreciate, just showing appreciation. Yo mendarundande and nonda weekend as Christians nongo pana no yongo and the kila na tingni bola tambule wona what's the even abono itikina na mamatala ni testek mandano mo kila no do wili ko bola tambusiang Livni wili sali sesetali na bola sama na bola tamu itikina na mamatala tektikina baleta na loloma I love it. Can you remember it's in 1 Corinthians, The charity, 1 Corinthians? 1 Corinthians 13, from verse 4, it reads this way, love. And the Kevokai and the Duabata Vio Mandangana Nongo Bakana Nomana Valentine's Day, Obe based on Nongo Valentine's Day appreciation from 1 Corinthians. 1 Corinthians 13, verse 4, this is how it reads. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yada ka ore da mengo na tini voltam ko na 1 Corinthians. Livra ka uno already ke tuntingana love is a character. Dona itobo dona itobo dona bulida menda buli kenda dakina dona voce tuntingangwa you know the excellence of a man or a woman is in
his or her character. So na love sa na loloma, it's a character. It's a character that we build. Ona bia wasianga balilingo and dona ngona bina kana tarwana no manasinga bakululungo na Valentine's Day. We can wakawati, how do you show appreciation? How would you show appreciation to your spouse? Doya how do you show appreciation to your children and your grandchildren? And do barata kaya bin do bengarabikina. Osa kota no butiseni kauna no. Indo talengo una weekend it is not easily angered. It is patient. Where I want to tie this in to a number of incidents that just happened recently. It's PG. Koros kasarabuti ko na nangone. Nono kelyo ang bakitin karuya kalo moku. Laki dari itu kaya dona tama sar ngabi don lubena biological parent dari itu kaya sambat tana loloma do ya klan dana reda medana dike bikin taltikina it is not easily angered Dina dorna tabe to kaya when we are going to show appreciation when it comes to Valentine's Day to our children dorna ya virna lubenda Kapag darating ko, orang di Minister Linda Tambuiti ko tuntungon ko ekla. These children are voiceless. Children are voiceless. And when we parents, we don't show them love, hindi na nalalama, meta na vocabulivira, but not in anger. Yeah, we don't go beating them up like it's a piece of something that is not a living thing. Yeah. Bakang dompula. Kung ngayon ito ko na bakang dompula, sa batang-bata na loloma. Dina tudo ko sama takan indo na kambimbi awir matangan na irnangon menda kuni do wakarita kani soeran do kotelistali na wakanananu kina tikini bola tambuya mo kutana ngone ni se ngone mo wakatabuli na ngone ni se lila ni nang kasi taki mai na tuturimo tuti ngakina koya baka minto suliti ko endo beka na ulumbali bira na itumbu ka sama tautunga na bimoku kambimbi minto tubi baka bulidi tiko tubi moku tiko me tubi moku tiko nandela ni loloma ke na ni tiko ndina na baka nananu ni be baka tabulidi ka senga nandela ni dhunru moku ni dhunru tu Mongai vi moku se mongai sanga mo vi bakatabulidi niko sa dhunru tu antona ka au kila ni bunga weekend to do malu mutali tinga na tikino ya baleta ni bunga weekend to tumberi da kama ibaya Yeah. It goes down to how you were raised. Kaya karo sarawa nga may niram ngono medal nga dhunru mai moku esa na may tikin non rambulutu esa bakay normal tu vera. Kuwar saranga. It's when you show them, no, this is how you can, this is how you can teach your child. Onarani vocabulary na lubemo without the namokwe. I won't use the word spanking. I'll use the word beating. Yeah, beating is serious. We don't beat our children. We spank them. Merabuli de tipo kena ni tumbu-tumbu kaya kambekando zakabe ikono mutumbu mai yung mukilati ko sindon ngore you're not going to discipline your children in anger so merando they really beat them up sena diro torme bango dana kau na beleti and they spank them yeah, that's how we should teach our children, not ko lo sange ko lo vad ko torbango vertigalala. That's not to discipline a child. Dina saranga bimbi na nomu na bakarita kana nomu lomana indua yan vira na lubenda dona kau baka sama takatiko na nondoru sa vital nota ka nondoru sa na numa mendoru vital nota ka na Valentine's Day ko. Dona kai lago menunggu baka sama na bimbi ni nonro bakarita katiko karo bakarota katalitunga orona itumbu na nonro belomani na bimbi ni
o tina toda baka vinaka na vosa na nonda vosa na nonda toto ni vosa no na o kento saranga na kento na marama sambalia tu non tui vosa non tui toto ni vosa ve tamanrito na ngone ya tau tu ani waku ko da tu da vuta tu ani sona vosa senga ni dondono me da tu da vuta ya o te me rangi wakarorongo tiko na ngone and then vice versa o talinga na turanga na vatalinga ke pakai vatalitunga mea sana tumbu ki tiko na ngone sana tiko non ravaka sama that's okay Iko saranga ai re dai tomo bulili ia ke waka me rarei tiko na ngone ni o tā endo lako mai wa maringi tina tauda na vosa tauda waka vinaka na vosa ni we waka menei Valentine's Day ngo ke ratorei tiko na ngone ko mai ndo na ivutu sini kau se ndo na pakete chocolate a little something dona kalilai me lako mai waka ritaka we na ni happy Valentine's Day tona sarawa tiko na ngone Erto sana tumba daqui tiko erto sana kila tiko oi ndondo no me vaya. Iya. Correr na sarap tok mai. Klauna and even if be liver rabarong tiko mai erndo tun wango sin nonda ito na kai bitingori Iya. Nonda na kai biting manda kos ni kaos and the solien na packet chocolate set up. But then we can do other little things where we show them kada barata kabira that we appreciate them Rene taka ona sandu tu menen bengan ability sabaro te tu tata ik sabaro tang kena berni la ko ka dona bosa bina ko wa tu ndanga bi ko I love you se bina ko vale na no bingar ti bina vale no mundo la ko ka bising kito may mbule na tikino na bitinanye little appreciation notes like that even if you cannot buy flowers it's not your type to it's not your personality to buy a box of chocolates. So do little things like that where you appreciate the other person. Tomo buli de kotune tiko sona me kona baka sama uno vango sin nem tomo na kaibi sang me visa. Yung dare nga na pos ni kalo tapos ni kalo non da kede ke baka uno vango kila it is patient, it is kind it keeps no record of wrongs Dina todo ko o waka sama taka Mrs. Nathan ni savaya me to sanga me waka mato takitiko no mona todo tiko na I love you se na vinaka valevu o maro taka na no mudaka vango na vosa me roni waka burea mai na yalo vinaka na marau na velomani menda toda na matangeli vosa vai me waka mato takitiko denge ndo na singa nge osanga mo dabuta ndo na vosa na rimo ki mu ikasa o tinandro to ngone sana na numu taleko ndo na kai lenga bikango Boleta ni sando yado Yeah. One little things we can maramo una we are like little things in the house little things in the house where I see on the revita make it only the cover sindo the cover you mengon the cover kin I try and say thank you they thank that dona kango una dona kaundo we have our likes and our dislikes Pinta panang bula babetin. Dona kaundo seba kango. Bikira ona longa. Tayang na mataka. Mesang ini dakatu na longa. The bed is not made. Apa kaundo untuk mulis may bangkone kay bure mes. Mesang to taka. Ya sa dona mata pe basta kilebu ya. Tonong sando, tonong sando, ya lebih nak sando lok tanga me. Okay, never mind, I'll just do it. Just do it. Iya nangonong me untuk sanongonong ko. Dan kau sabab beli tiket nangonong sarang anggon. When I come and then I see he's made the bed. Oh, okay. I'll make sure I get up in the morning and make him some coffee. Iyo, me bayan, di na sarang Rather than just waking him up, okay, bye, I'm rushing to work, O sa patator mo lo kita kata. O sa baka buli tiko mo show him appreciation when he does little things, the house, Mera klavo kay kenda tukin kesen, nawari kenda tu na bini aya itu yana singi. Sena taka longa, sena
Pekim teknologi manipalin kay non taru teleuna ipalin torlis men dakadaka. Di na saranga. Endo na ka di na saranga gori Mrs. Naitini ni endo na ka o wakan di na taka ni sasanga na little acts of kindness. O waka Yes. sama taka ni atarong endo na nito lili ni lotu sa lenga sa this was years ago. Atarong ya koya na dava saramanda na rambaka ni tarong koya what was your secret to a happy and long lasting marriage? Agito ko no koya. It's very simple. Kindness. Okay. Ito no koya. It's very simple. Na kindness. Gyo bak samtaka nio mo bak samtama nga na bose na kindness. Dava sotia baka burria mo ibiko. Na kindness ya na kala laiser nga ronin da to the kava. Meroni ko nga tu kone me baka burria na yalo vinakai. Ni ko sana da kava tiko ane ui ko mandanga baka te kiko. You're the giver. You'll be ui ko mandanga o baka ungeti tali tiko nga o iko yalo vinaka tali tiko nga. Ni o kilau iko baka yalo vinaka taka tali tiko indua o baka yalo vinaka taka tali tiko na kio mo ikasana wa timu sena no mitau when you're making that effort Yeah. nia wase mai na tikini bola tambu ya mai na kornida o do talenga na tikini bola tambu ke lani to ke la ke de ke to ke de na sema tigongo na tikini bola tambu ronga lewa if you love me keep my commandments if you love me keep my commandments yo to ku tamanda mai waka bola na tikini bola tambu ya be kento to aundo kaisaranga virtu vale aundo bango rida na tikini remember that scripture ke baka iko lo mana indua iko na vakava na ka mo baka ritaka kina mo iko baka yalo bina ka teki koia. Bale te sona nguna o iko manda nga teki ko iko na sini kla ona sini be vakava tu. Yo baleta ni ko lo mani koia. Yeah. E sandondo no ke baka tikun tinu biko na yalo ni lolo mandina iko na vakava regardless of how you feel. Iko tali taka se senga but iko na vakava baleta iko lo mani koia. Yo ni sana vati ko yana no musasanga au o mandanga o baka dina taka Mrs. Naitini na kani o aseti ko mai ai. O sando do redenita ni libu nangono ko sala ko vale sa vakava na kai vale sa vakasanga sa kila ko ni ondo oso tu vakasanga yondo na kando bochi saranga via mo lakani na dishwasher sa sabau titu na ani kana nge mbiuto ngakina yo na tamatanga si tudo ko itiko vale sinto no ngodlila yo ko e o sangere da sando vakavo ko the little things o sangendo vakami o nga bataki au mo sanga talenga mi una daka vindo na kavinaka ka senga ni ndo vakamato te ki o ki nei liu na ngono ngoza sanga mo vakamato te ki o mo daka vindo na kavinaka me kron kilaki no ko ni o marota kana kai daka vai so on that note no mutuntik mingor Valentine's Day na singa bekulungo na dona singa menta barita kina berna wa tinda se berna luvenda se berna beka na tukanda se nambunda or somebody that it's an appreciation day we show them that we appreciate them Pai vale sona kalala and the reda toka ni dak hotel nga dona kaya una sa nagere ni when you learn to do that go to that example ko imbite and then next time when we know that they try to do it era sanga merda kavo wa bimbi beken to na marameli una da do da kavo ni tarelir na sona turanga da kavo we don't see that woman's touch maybe I'll say that way but then we still okay binakabali mo tata na kai ko sa ka okay next time ka kabango ko da kabango ngo and then we just give them little tips because we appreciate that they've tried we will help them do better hindi na saranga kung na-expect ko talaga so nakando kuno yung okay mom you do this sar na gay babuli di kenda con expectations vangor sono con bengendo tu kunen sana ka sando tu kun mebia reda go saranga na kausa sindo bia da kabakina boleta ni una da kabango e con la como tu kun tale me da kabango so yeah but then enti na todo con kani tu na
we say it in a nice way. Kan sa dia, okay, thank you for trying, but you you can do better this way. E sono ngona ke whakātu tu sa rea ni kila ero ni tona taka rao na wano e tumiki no koe ai tu sa maroro e toko matanga no tu criticism e haro tu toko matanga asa ko vinaka Yeah. Ke rovi tal no te ngango e no vuku ni Valentine's Day to wakanamata tiko kina na singa vuki lulongo ne katinika wani singa ni vula February wakadambea kana no ni tu ni Valentine's Day ke wakai se senga tiko te ana vinaka me nandua se mani kalele davo ni na rawa ni na biuta bata se ni na wakai dora wana no ni dolomani it goes a long way yes nandua na done kala o lebu ya wakambibi be kendo to nei toke senga soti ni no to mbula ya me to boli sini kau se hol na chocolate na be kawa ya o sa wakabida o sa do tia so talanga ngona o kentoro ni buke to na turanga to lo tukone wakada nungu butu sini kau so to tukone ani so no kona sa do yen au bina kat na sini kau boli mana sini kau Iya, una claro. Itu talang tinggal Amerika, orang itu kesali usar na vivisau weekend to nito ke usan dori tiko bali munda pana singa tamanitina singa tamanitina dona kau tali tak ver to non tuturang klale ver sando varta kin sonan de seni kau at Mother's Day erda kamana kenta kakana klabe kin to non to ito sen ngortonga na maramar to do basang senga dari di ke sama visau na tobi non rai mera barita kana non ram appreciate the kenda en no da talita ka merci sera babi na kata kati na kana do da kawa ya matanga sa do na ikala o verno da turanga sangai botal ngabe kenda na marama to show our husbands and our loved ones that we appreciate them Dena todo ko vinaka vakalevu Kero mai betal no te ngani ngona dawe ka lawa do mai betal no takitiko ani kina na viu lutanga e so kero na numa ni na viu ki tu weekenda e na nanda dawe ka lawa tiko na vi singa e na vi tiki ni nanda mbula ke de sara ke wakai tu e sono ulutanga o ni na numa ni na vinaka me dana mai viu o se kina so mbea ko ni na ngandrewa mo ni mai ni robulang endo kai e na nanda iwa sinigona ni dawe ka lawa ni nge tartar mai rao ni tartar mai be Mrs. Titilia Naitini tiko talanga na messenger Viau una buninda kua se na nonda tu Facebook page na Radio Mbulantua Bata na Messenger rauni ni be tartalanga mekina. Mrs. Naitini tiko tali sona kauni na via wasea bir na se amati ko mai na kavini kua ni bera ni maidava nonda ruve tal noa. Iyo pakano ni pinakatinga ni be ira kina sarna nonda ver di tokani baru ni pinakatinga ni una be na viau be na tingo be Mr. Naitini o kla talanga be tamamundo una da sana babu ni pinakatinga ni be raut na Valentine's mo Vinaka vakalevu. Wakanu ni vinaka tiko ni nando na Valentine's vinaka viki mndo na vuvale na Naitini ki mndo talanga na JJ's Food Shack na Valentine's Day ongo. Vinaka vakalevu kalonga te tiko ndorungi vital no tali tiko. Vinaka una. Naka. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. E na radio mbulando wata vinaka vakalevu na sema tiko mai e na kavini kua ke rau nuitaka ni na vivu ke tiko e na nonda wakanamata tiko ki na Valentine's Day e na madhango wiki mdo me viti ni mataka sa no mdo Valentine's Day ke rau wakanui ni sa na wakarota ki tiko e vida na ka e sona ka se ndua mandanga na ka wakarota ki tiko membaleta na nomini Valentine's nomini Valentine o katalitunga ki no irna luvenda rau ninda wakarita katalitunga na nonda lo manira sona ngona senga ninda do tukuna wakawasa mai na nonda lo loma se na nonda marutaka se na nonda wakavinavina kataka na vika so era wakaidora na nonda leoni matavu vale kambimbio ya endo rau weekend ndo tukuna ni Vunga na ngauna endo rau na nonda le wakarita kai tumba na nonda loloma se na nonda yalo vinaka
daun rendre menda vakarita ka virtu i vale. Ya, dena vinaka ni mataka dona singa vinaka vikem do mai viti mena vakarita ki tikumanda ngā kina virtu i vale na alo ni vakavini vinaka ke na laloma. Happy Valentine's Day tiko ani me vakani ndanangai me virungo din domo talitiko e na singa vuke lulu Esa Valentine's Day veke tau kasana oti talitu ngā kina na nomundo Valentine's Day mai viti. Wakanui ni vinaka tiko ani ane kavi vinaka ni moni tendai ka tini karua ni singa ni vula February veke tau e na tomba levungo San Francisco. Wakambula tiko ani, wekem do kede sara na matapu vale na naitini, bula vinaka Mrs. Naitini, waka nui ni vinaka talitinga ani na JJ's Food Shack, vinaka wakalevu na vetoko ni tiko mai, ke na nonde ua siningo na wakamadhawa, na dhau wikalawa. Happy Valentine's Day, wakatala kina ve te hila tiko, vinaka na sema tiko mai, ane kawini kua, waka nui ni vinaka talitinga ani ve kimundou, Senga talani ngule dhabi te kina mbola Sarawanga. Ndombula vinaka mai Seattle. Au ni taka ni ndombula vinaka tiko. Senga ni lewu tiko na udha mai a Sanangori. Wakatalanga kina ve JC Tale. Vinaka na sema tiko mai ane kawini kua. Wakambula talitinga ani ve Mona Mackenzie. Vinaka na sema tiko mai Mona. Wakaduni vinaka tiko ani ane kawini kua. Happy Valentine's Day. Ve kimuni ke sara na marama na turanga. Ni wakasama takatiko se dhavam beka moni na volia wana no moni Valentine's and kavini kua go mena no moni ke tiko na talano ni uda de vata and radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai.
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusu-kusu ibe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tamu teke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge,
Tolutolundua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolutolundua Orange Street, Santa Rosa. Ito nunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kami bikina manilindi kebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalila. Ai, dombula. Sabada bitik mbeka na bangkara taka. Iyo, dombula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nilengo nom do nanalilay. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oh, isa dina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Na dama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programa wakarotaki kando vital nota kina na be kame bukena non bangara kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and be kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti be kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu be kemundo eviti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vatamai. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu taka sa baka kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimunyo wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabio ka kena kozlo surua tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu giring akin na bitu sa iba bitu tolo do limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erau talang ani rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Singandarungani kinanomu
yabu Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Keina yanu yanu tamu kona irai Isa sere imanamu yali erui mosi mosi Gai kuria nongo tangi niko kune kune boli Ke ambula nalu bendaru meke mui sosomi Meke mui bakana numi wale nongo seni rosi Osomo sereima nawatigu oilei no sayali mewili libei samai sebataki wale nalo mandaru enduana singandaru ngandi nomu yabu Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Keina yanu yanu tamu kona irai Dina nindaru tu yawa maina ya tulomai Yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Keina yanu yanu tamu kona irai Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Dutunga na tuktuku ya dharati kumai na nonde wasininga na ni rongo may bala ni Songo and a kabibenaka ni moni tendendai na katini karuni singa ni volo February wesu retira rambo tiko yani kena Bula Bay Easter Sports Day. Bula Bay Easter Sports Day ana baka idurtiko ana baka rawai na ka tolu sanga buli singa ni volo machi. Baka rawai ni ka tolu sanga buli singa ni volo machi ana baka idurtiko ana Jerry Rayba Ash Park tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark. Tolu vitu tolu ono lima Ash Street Newark, California. Kena i tukutuku matila live i kamni na timio ni ne viva kei tawi tukina na timi ni netball ke na volleyball rau ninge ve tartareani ke ne manitawa ke lani e tabuni wai e na taliboni 526 215 diwa vitu va ono o e ana 526 215 diwa vitu va ono ka rau talangani o Nizel na dhuru ni Dona timi, ruanan rau 5 rau niuni Gazelle ani be Peter Isaac e na vasaiva walu, ono tolu vitu tolu rua walu va. Vasaiva walu, ono tolu vitu tolu rua walu va. Na idhobi wakaro takitiko, membaletan na timi kananganga tiko, e na netball ke na volleyball e a rua rona e a rua na undolu nandola. Rua na undolu nandola na runners up na volleyball ke na netball rona yan dua na undolu nandola.
ni ngole ani waka leo na visure tiongo rau talangani indalaki sota na kakana ina boli te kitalitunga kina kina veka so mera laki wakamaru te kitalitunga kina na ngone toke lani sana via kata toka mai waka lele na nraki and katolo sanga wuli singa ni vula mati visure te rarambo tuiani mai rongo di tuiani na nonde wasininga ona ni rongo mai valni songo semani songo dhava ndo sa tiko kina, sendo sengila lawa taka tiko, mena mai tau iawu, sei bura dhava. E na tau iawu te kikina na nomundo i songo, se mani dhava ngana nomundo i naki ni songo, rauni ndo wako ta mai, na i tukutuku ni nomundo sasanga, se na nomundo i tuba, kana rauni na mai kathe waki wali tukani na nondo tau wata ni rongo mai wali songo, and Radio Mbulando wata San Francisco, me kauti ke anda wata tiko mai. Rauni ni mbitanga mai viau, ona wuni nda kua na Messenger, se na nondo tau Messenger, na Radio Mbulando wata, rau talanga ni oni wakotanga mai, ke na radio vi tale mata kimbau, tiko talanga na Messenger, na tukutuku ni nomundo sasanga mena mai kathe waki tukani na nondi wasininga ona ni rongo mai wale ni songo. Ongo na rongo may bala ni songo and a Radio Mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nangona sa sibitang kono ono e na rusanga buluka tolu na miniti to manite kono onda wakarongo sere and I kawi na kanimoni tiendendai sa ambutoma na vanua be ke tau and na tomba levungo i San Francisco wakanuni vina katiko yani se venga na vanua ni se amatiko me kina na kawi vina kanikua kauna ve wakambula tuka ni kina na sera kataravongo ve kemdo ke sara na se amatiko mai na kawi ni kua ndombula vinaka vilivo na ulango vinaka na se amatiko mai na kawi ni kua mai ndawa samu wakatalanga kina ve tehila tiko vinaka na se amatiko mai nimbula vinaka bola sorowanga ndombula vinaka na se amatiko mai sanongori wakatalanga kina ve JC Tale. Ndombula vinaka na sema tiko mai na kavini koa ke kemdo ke sara na sema tiko mai na vivo no so. Ni sema tiko mai kina gome na nomuni tiko wakambula tale tungani vi kemdo ke sara na turanga na marama au. Wakambimbi tale tungana vena no miongo ve cheli ke andi serra wambutaro sema tiko mai Santa Rosa na kavini koa. Sai ko alenga senga tiko ni madala ni sarui vosa tiko ga endelani loku yara na vaso ibeka kotanga ya taka nalenga ke venita mamu ombolea miudolata nongu itago saiko no kuseni dauda namatamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau what
Leon bulan 2 vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani.
Era radio bulan do vata na itavi seroeasa mai vota kina koe rua sanga vulu ka rua na miniti me vitu na kaloko waka nui ni vinaka yani se vinga na vanoa ni sema te kume kina. Ane kavi vinaka ni moni tendendai na ikatini ka rua ni singa ni vula February au kila ni ndo sa waka na mata tiko kina Valentine's Day wiki mdo mai viti waka nui ni vinaka tiko yani ke roa mai vital no tiko yani ke Mrs. Titilia na itini ane wasininga ona ni dhawi ka lawa ke wakao ni adalata nengai se kova yani na neito YouTube channel tiko ke dene kina na wetala noa ke de sara na vi programa ke de sara ntau mai rongodi tiko e na nonda vese mati e na via kavi na nonda wata watongo. Waka nui ni vinaka tiko eni kina na nonda i wasiningo na watongo e sana mai dhawa tiko na vito na kaloko waka nui ni vinaka tiko waka vina vinaka we kia muni ke de sara. Nandau seama tiko mai we kia muni nandau wasia tiko yani na nonda wata wata kato sa mai a dhawa tiko kina na vito sanga wulu kandua na undolu na leoni nonda tau matabu vale na radio bulan dua bata. Saka levun dina na waka vina vinaka na levu ngani na muni wasia tiko yani na levu ni nonda matabu vale raseama tiko mai levu na ituku tuku ndo mai wasia tiko yani ndo mai wakasavui tiko yani ka tiko ngai na waka nā nanu ni na rauni na vivu ki tiko waka bibi kenta na samai tu e na vivu nua tani e na vivu mata ni tu le levu i sonda samai tu kina sanda mbiu tu mai kanta samai tu sobe kenta da ngole tumbek ngamai waka ngande sobe kenta e da sa ngole mai na vuku ni daka sa da mai waka i tiko tunde e na vivu mata ni tu e so kanta samai waka i tiko kina ia vi kenta tu Amerika e levu na kani vivu ke tu ka ndo mai waka sawi tiko ni kina we waka rarama taki tiko e na nonda wata watongo na radio bulan dua wato ya tiko na usu tu ni kena mai didi waki tiko yani na nonda tu wata watongo mendua na ngoni salaroni na waka sawi tiko ni kina na vi tuku e so member leta na kani vi vuke na vi waka rarama taki mai na vi tambana ni matani tu e so e na bonongo Amerika na wakabimbi tiko na vitambana ni mbula ke na vei songo karasa mai tau ia wataki tiko me ravukia tiko me vuki ke anda saranga na ngole mai na vi matani tutani kanta sami waki tiko e na bonoli bongo vida tiko na songo sami sema tiko kina na radio mbulan dua bata dua ya na Regional Pacific Islander Task Force tiko talangana Ethnic Media Services wakatalanga kina na Federal Trade and Commissions ngoa na vi songo so ka tutali tu na vi songo lalai tali so era sando sema tali tunga mai ke na radio mbulan dua bata ka rakela tiko ni ngona bata e na rauni na mai waka angataki tiko e na vuku ni be waka raramataki ke na nonda waka sala taki tiko na ngone ni viti na kawaito ke mai viti kanta sa mai waka tiko e na vanua levon ko Amerika. Sa mai votongo e tini ka dio na miniti me ono na me vitu na kaloko to tolo sara tiko na tosa ni ngauna e rabakare taka tingo mai nandau ni nraki weekend to e na yasai California ngo ni tona wake la tiko in tona uda ni nraki ndona ua ni nraki suasua e na kawini wuke lulongo me la ke adhoba tiko ani na singa lo tulevu o tiana via mai mamada toka ani singa na uda e na singa wakarombuka ia na moni madhango na moni madhamengo moni madhamba labu tiko weekend to na singa moniti singa tiko ni wakadhangi waka na numi tiko kena na President's Day kau nagai wasi atali tiko ani na vika so member leta na vindingi kanda wakanama tatali tunga kinongo e na vanua lewongo Amerika ya na bulan November sa adhoba tiko mengo ne kawani ambaki sato tolo wali tunga na tosa ni ngauna sa adhoba tiko mengo ne kawani ambaki ni nona venga rabi boli mai na presidendi o Joe Biden ya na kena vindingi na wakaidhuri tiko na bulan November dan gemi ronga de tiko ani so na kena tuku member leta tiko na singa ni kena wakana numi tiko na nonra wakana numi na presidendi e na singa moniti e ndananga me vital no tali tiko ni kena sa watongo e tine kawalu na miniti me vitu na kaloko na sere kataravango ano vi wakambula tiko ni kena ve kemando ke de sara na sema tiko mai e na kavini kua wakambimbi tiko ve marida roko malodha nimbula vinaka ma wakanui ni vinaka tiko yani vingana vano ni sema tiko me kina e na kavi vinaka ni kua wakatalanga kena ve litia tu wakawa nimbula vinaka wakanui ni vinaka talitunga ni vikiomni mbula vinaka vilivo na ulango wakanui ni vinaka talitunga yani se vingana vano ni sema tiko me kina vikiomdo na sema tiko ngori mai ndawa samu te levu ndo mbula vinaka na marama na turanga na ita.
radio bulan dua vata mai vertonan ronro langi ke na uto solo ya ni tavi sera talenga ya usana mai tatau tiko kina ni savongo e tini na miniti me vitu na kaloko venaka vakalevu na vito mani tiko mai na kavi venaka ne moni tendendai o sava kanu ni venaka tiko ya ni vikamdo mai viti vakambimbi ni do sana dono makatiko ni mataka na Valentine's Day, veke mandou mai na taini vura-vura e sanangore, vakanuni vanakatiko yani Happy Valentine's Day. Tona ga me verunga din tomo talitiko, e na NATO Valentine's Day, de sana sokina nei talano ni Valentine's Day, Vakanuni vanakatiko yani, se venga na vanua ni se amatiko me kina na kavini kua, veke mani na dhalata na nonda i wasiningona vata, Sangana lenga, ninga siko vayani, subscribe kina nito YouTube channel, na radio Bulando Vata, na YouTube, mo ningili rongoda kina na be porakaramu, be talanoa ke te sarendo me wakai dhuritiko yani, na nonde ua siningono vata na vea kavi. Nomini to kaningo una vuninda kua, usawa kanuni vinaka tiko yani vea kiamuni, na kavi vinaka ni kua, me dhawananga unanda na gai verongo din domo tali tiko kina, ni te wakadengo toko manda. Happy Valentine's Day. Sekabulana puso ni biabu Talai kandomoni beyau Nukula serau Isanongu Toto kami mundre bidangi Nukubuto tawangui lelali Nongui ngandi-ngandi Isenang Usoni uasabiau lalaki Sekabula tumai Na oma auniva Sebana biau mai wasa